Bog, ja sam Ana iz Ritma stvaranja i danas sam odlučila pričati o ponavljajućim obrascima, odnosno o ponavljajućim događajima u životu. Prije nego nastavim s tim, podsjećam vas, držim treninge 1 na 1, od kojih ćete imati velike koristi, a prijaviti se možete na www.ritmstvaranja.com. Ok, ajmo danas pričati o tome zašto nam se često u životu pojavljuju slične osobe ili nam se dešavaju slične stvari, odnosno zašto nam se u životu pojavljuje nekakav obrazac koji se ponavlja i kojeg mi možemo primijetiti u nekakvom vremenskom periodu. Prije nego nastavim s tim, htjela sam vam reći jednu stvar. Gledala sam dokumentarac koji je napravio Dispenza sa svojim timom. Mislim da se zove The Source. Nemojte me pitati di ga možete naći, meni ga je poslala jedna klijentica, jedan link koji je vrijedio, mislim 2 dana se mogu pogledati besplatno, malo zguglajte pa ćete naći ako ste zainteresirani. U svakom slučaju, dr. Joe Dispenza u tom dokumentarcu obrađuje cijelu svoju priču vezanu uz meditacije, medicinske promjene kod ljudi, znači ozdravljenja, priča o doktorima koji su se uključili u cijele te studije, ali ono što mi je bilo jako, jako zanimljivo, znači preporučujem svima vama koji imate izazov s meditacijama ili kojima manjka vjere, stvarno vam preporučujem da pogledate dokumentarac taj. Znači The Source, ako znate engleski, ne? Ok. Dr. Joe Dispenza u jednom trenutku priča o jednom Rusu koji se bavio istraživanjem raka maternice i radio je nekakve snimke i ono što je primijetio je da svaka žena koja je imala rak maternice je imala određenu frekvenciju, određeni zapis unutar svoje energetske persone. Znači, unutar njezinog energetskog polja postojao je zapis. Specifičan zapis na specifičnoj frekvenciji. Znači svaka žena koja je imala rak maternice imala je taj zapis. Ali ono što je bilo zanimljivo, da su na zdravim ženama koje u tom trenutku nisu imale rak maternice, kod nekih našli identičan zapis frekvencijski. I ono što se je dogodilo je da su kroz određeno vrijeme razvile rak maternice. Znači, prvo i osnovno, informacija je postojala u sustavu prije nego što se materializirala. A drugo, taj zapis je u stvari bio obrazac. I želim da povežete informacije u polju, obrasce, ponavljajuće događaje, ponavljajuće misli i vaše ponavljajuće reakcije na 3D. Želim da shvatite da je sve povezano i hoću da primijetite da ponavljajući događaj ili osobe u vašem životu nose određenu energiju, nekakav zapis, neku priču koju vi možete percipirati 6. osjetilom. Znači, možete percipirati s nečim što nije klasično osjetilo. Znači, vi možete primijetiti kada se obrazac počne ponavljati. Ono što je na vama je da u danom trenutku, kada primijetite da počinjete ponovno reagirati na isti način, stanete, jer rekli smo, ono što se dešava u sadašnjem trenutku, to je već manifestirano. To se u tom trenutku više ne da promijeniti. Ali vi možete promijeniti svoju reakciju, odnosno način na koji pretpostavljate što će se dogoditi sljedeće i pretpostavku o tome što se je dogodilo. Znači, vi u svakom sadašnjem trenutku imate mogućnost djelovati na prošlost i na budućnost sa svojim pretpostavkama. Znači, ako imate ponavljajuće obrasce unutar svojeg života, znači da se držite istih mentalnih formi, iste osobnosti
koja se redovito nađe u sličnim situacijama sa sličnim ljudima. Hoću da prestanete percipirati te ljude i događaje koji su slični, koji se ponavljaju kao slučajnosti i da ste vi baksuz koji konstantno nabasava na te slučajnosti. Hoću da shvatite da vi odašiljate određenu frekvenciju kao što su odašiljale i te žene. Unutar vas, točnije, postoji informacija nekog ovog pattern, obrasca. Znači, unutar vas postoji informacija koja konstantno u vašoj realnosti kroz određeno vrijeme manifestira taj obrazac. Znači, zaista želim da sjednete sami sa sobom i da primijetite kako reagirate kada se nađete u obrascu, o čemu razmišljate kad se nađete u obrascu, ne prije ili poslije, nego unutar obrasca. Znači, sad, kad se recimo ništa ne dešava, hoću da uzmete papir i olovku i da se zapitate kako ja reagiram kada ja vidim da mi se događaj ponavlja ili da mi se ponavlja osoba. Znači, o čemu ja počinjem razmišljati? Što ja mislim o sebi? Što ja mislim o drugim ljudima? Što ja mislim o životu? Hoću da počnete primjećivati misli. Zato jer je misao informacija. Znači, najbliže tom uzorku što možete doći je kada promatrate svoje misli. Jer misli su ishod svih daljnjih akcija koje ćete vi u životu poduzeti. Znači, misli su informacija. I ako vi konstantno reagirate iz istog obrasca, sa istim mislima, na isti način, proizvodeći iste emocije, vi konstantno zatvarate taj obrazac. I generalno, taj obrazac ostaje unutar vas. Znači, to nije da ste vi tipa prokleti ili da vas Bog kažnjava ili da vas život kažnjava, nego vi ga jednostavno, znači taj obrazac po kojem se realnost manifestira, vi niste otpustili. Sad pričat ćemo o otpuštanju u nekom drugom videu, ali najbolje je da popišete misli s kojima se bavite i onda ih možete zaustavljati. Da popišete misli koje vam prouzrokuju određenu emociju, da percipirate emociju i da iz nje izvlačite misli. I to sam pričala u onom jednom od live-ova, metnut ću vam link dole. Znači, kada vidite da vam se obrazac ponavlja, kako se osjećate i počnete vući iz tog osjećaja. Ne znam, ljuta sam jer sam ponovno u ovakvoj situaciji. Frustrirana sam jer se ponovno ponavlja ista priča. Tužna sam jer imam osjećaj da me Bog napustio. Tužna sam jer mislim da su ljudi zločesti. Bijesna sam zato jer se osjećam žrtvom. I tako bliže i tako dalje. Uđite što dublje u te misaone procese i svaki put krenite sa emocijom. Znači, recite sebi kako se osjećate i navedite razlog. I onda ponovite proces toliko puta dok jednostavno ne osjetite prazninu. Dok jednostavno ne osjetite da u ovom trenutku sad više nemate nikakvih emocija, nikakvih misli. I tu stojite. I iz tog stanja napravite novu pretpostavku. Jer šta je ta nova pretpostavka? Nova pretpostavka je obrazac. Pattern. Vi počinjete slagati novi obrazac sa novim mislima, novim reakcijama, novim ponašanjem i počinjete ga instalirati u sustav. I kako kaže Neville, pretpostavka, iako je možda na početku kriva, ako budete uporni u njoj, pretvorit će se u činjenicu. Odnosno, ovaj novi obrazac koji vi počinjete slagati unutar sebe, on u tom trenutku je imaginaran. On ne postoji. On je u tom trenutku možda i netočan. Ali ako budete dovoljno uporni u njemu, taj obrazac će zauzeti mjesto starog obrazca. I jedanput ćete početi imati ponavljajuće događaje onoga što želite. I sjetite se još jednu stvar. Dispenza kaže ovako. Ako ne možete razmišljati bolje od onoga kako se osjećate, nikad se nećete promijeniti. Što znači, ja sam sad imala krizu. I znam kakav je osjećaj kada te tijelo vuče dole. Ja sam sad ponovno
vrtila tu istu priču koju sad vama ponavljam. Znači, isto sam prolazila kroz te emocije, kroz emocije, kroz misli, čistila, osvještavala o čemu razmišljam, jer sam opet upala u obrazac. Ne? Tako da, nemojte misliti da su drugi ljudi cijepljeni protiv toga. Znači, svi mi upadnemo u obrazci, svi. Bilo ko. Ja mislim, od Nevila do nemam pojma. Svi su, zato smo ljudi, zato se nalazimo u 3D-u. Ljudi, nemojte odustajati od sebe. Nemojte, kad vidite da je teško reći ne da mi se, ili ja u to ne vjerujem, ili to, ne znam, bla bla bla, nije moguće ovo ono. Ne, dajte se, bacite na istraživanje. Dajte sami sebe držite pod kontrolom. Kako ćemo odgojiti djecu da budu uporne ako mi nismo? Kako ćemo promijeniti svijet da bude bolje ako nismo mi bolji? Znači, uvijek gledajte sebe kao nekakav uzor koji želite pokazati drugim ljudima. Znači, da sumiram. Ako imate ponavljajuće obrasce u životu, ti obrasci postoje u vama. I zato vam se manifestiraju u životu u obliku ljudi, događaja ili pojava. Da bi se obrazac u materializiranom svijetu prestao pojavljivati, vi ga prvo morate doslovce rastrančirati, uništiti, maknuti iz sebe i na tom mjestu staviti novi obrazac koji želite vidjeti da vam se ponavlja u životu. Stvari nisu toliko komplicirane kao što vam se u ovom trenutku čine sad. Krenite jednostavno. Definirajte kako se osjećate kad uđete u obrazac i krenite nabrajati. Znači, svaki put recite kako se osjećate i zbog čega. Znači, ljuta sam jer se osjećam nemoćno, ili ljuta sam jer su me iskoristili, ili ljuta sam jer su ljudi nepošteni. I krenite. Ljuta sam na sebe jer sam si to dopustila. Krenite polako čistiti misli. Vidjet ćete da ćete, kada jedanput izbacite misli, ostaviti jako veliku prazninu. Ostaće vam velika praznina koju možete napuniti sa sadržajem kojeg vi želite živjeti u svom životu. Ok? I nema predaje. Samo budite uporni. Uporni u novoj pretpostavci. Ok? Ljubim vas sve. Uživajte u danu i vidimo se ubrzo. Ćao!